kuba yarigeze gufungwa ndetse akanatoroka gereza ntabwo byakwiyeho ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amugirira icyizere ngo amugire Minisitiri w'Intebe. Uyu Nsengiyumva Dr Nsengiyumva Justin yarafunzwe ndetse atoroka gereza. Niki cyamuteye gutoroka gereza cyangwa se yafungiwe iki? Byose nibyo ngiye kuvugaho muri kiganiro. Murakaza neza. Ngenda Eric Radu, umuhungu w'Abanyarwanda. Ikaze. Abanyarwanda benshi batunguwe n'inkuru yasohotse ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi 2025 ahagana ku mugoroba. Yavugaga ko Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yamaze gusimbuzwa ku mwanya yari amazeho imyaka ikabakaba 8 yose, dore ko ari umwanya yagiyeho muri 2017 akaba yaragejeje 2025 akiwuriho. Byavugaga ko uyu mugabo Edouard Ngirente Dr yamaze gusimbuzwa undi mu Dr ufite ubuhanga cyane mu bijyanye n'ubukungu witwa Dr Justin Nsengiyumva. Mu myaka igera ku 8 uyu nguyu Edouard Ngirente amaze kuri uyu mwanya wa Minisitiri w'Intebe, nta kintu na gito kibi Abanyarwanda bari barigeze bamwumvaho. Yakoze inshingano ze nk'uko bikwiye, Abanyarwanda ibyo niko bari babizi. Ariko batunguye no kumva ko kuri uyu mwanya cyangwa se muri iki gihe yaba yasimbuye ku nshingano ze. Gusa nta kibazo gihari kuko nta kibi kigeze gitangazwa n'ubundi Edouard Ngirente yaba yakoze cyaba cyatumye ava kuri uwo mwanya. Uyu Dr Justin Nsengiyumva ni umugabo w'umuhanga cyane, umugabo ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'iby'ubukungu, impamyabumenyi yakoreye mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse yewe akayikura mu ishuri rizwi nka Leicester riri hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni umugabo w'umuhanga cyane mu bijyanye n'ubukungu, yakoze imirimo igiye itandukanye yaba iy'ubuyobozi ndetse n'ibindi. Reka ducemo mumwe mu bijyanye n'iby'ubuyobozi yakoze mu gihugu cy'u Rwanda mbere yuko tuza kwifungwa. Uyu mudokteri yakoze mu Bwongereza nka Senior Economic Advisor muri Office of Rail and Road kuva 2016 ndetse akaba yaranakoraga mu kigo cy'umuryango wa UK's Department for Work and Pension. Aho hose yakoze muri uwo mwaka wa 2016. Yakoze kandi nka Police and Research Department Manager muri Refugee Action mu Bwongereza, aho yahakoze muri 2009 kugeza 2013. Aho hari mu Bwongereza. Ariko uyu Dr Nsengiyumva no mu Rwanda yagiye agira inshingano nyinshi. Uyu Dr Nsengiyumva yigeze kuba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi, aho yagejeje muri 2008 akiri umunyamabanga. Uyu kandi yanabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa nyuma ahangaha mu mwaka wa 2008 nibwo yaje guhura n'isanganya yewe ryanatumye yisanga muri gereza kuri station ya polisi. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 2008 nibwo ibinyamakuru bitandukanye harimo n'icyo bita The New Times cyanditse ku itoroka ry'uyu mugabo wari watorotse polisi y'u Rwanda. Baranditse bati umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi wari watawe muri yombi mu byumweru 2 bishize azira ruswa yatorotse aho yarafungiwe kuwa 2 nijoro nk'uko abayobozi bakuru ba polisi y'u Rwanda babyemeje ejo hashize. Justin Nsengiyumva yatawe muri yombi kandi afungwa akekwaho gusaba ruswa umucuruzi wo mu Rwanda witwa Moses Byaruhanga wari utsindiye isoko ryo gutanga mudasobwa muri Minisiteri rifite agaciro ka miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Komiseri mukuru w'agateganyo wa polisi Mary Gahonzire hamwe n'umuvugizi wa polisi Inspector Willy Michel Higiro bombi bemeje aya makuru ko uyu mugabo yamaze gutoroka gereza. Nukuri Nsengiyumva yatorotse, habayeho amakosa kandi ntiyarakwiye kuba ari muri maboko ya polisi igihe yatorokaga, niko komiseri Gahonzire yavuze, anenga abapolisi batamujyanye muri gereza nk'uko urukiko rwari rwabitegetse. Bivuze ko uyu nguyu yatorotse akiri mu maboko ya polisi kuruta uko yari we yamaze kugera mu rukiko nk'uko urukiko rwe rwamaze kubitegeka. Yavuze ko abapolisi bari kuri station ya Nyamirambo bari bagize uruhare mu itoroka rya Nsengiyumva bahise bafungwa kandi ngo hariho ibikorwa byo kongera kumuta muri yombi. Ati ndizera cyane ko azongera gufatwa, mu by'ukuri yagombye kwishyikiriza polisi niba ahari ari hafi. Inspector Higiro yavuze ko n'ubundi bamwe mu bapolisi bafunzwe bakekwaho kuba batorokesheje uyu mugabo n'ubundi ngari na bamwe bagize uruhare mu iperereza ryakozwe kuri uyu mugabo. Wari umuvugizi w'ubushinjacyaha Augustin Nkusi icyo gihe yatangaje ko uwo wari ufunzwe yagakwiye ko yari afungiye kuri gereza nkuru y'umujyi wa Kigali nyuma y'icyemezo cy'urukiko rukuru rwa Nyarugenge. Nyuma y'uko Nsengiyumva amaze kuburirwa irengero mu Rwanda, yahise yambuka igihugu cy'u Rwanda ajya mu gihugu cy'Ubwongereza. Aha ni naho yakoreye ya mirimo myinshi twakomeje kugenda tuvuga yakoze ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Urubanza rwe birashoboka ko rwaba rwaraburanishijwe yewe atanahari.
Gusa nyuma uyu Dr Nsengiyumva Justin yaje guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka wa 2023. Mu kwezi kwa Werurwe 2023, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatanze imbabazi ku bantu barenga 380 basabye imbabazi, harimo na Justin Nsengiyumva wari warafunzwe azira ibyaha birimo ruswa yari iri kumuvugwaho. Ibi byemejwe n'itangazo ry'umuryango w'ubucamanza ryashyizweho umukono na Minisiteri y'Ubutabera ku itariki 24 Werurwe 2023. Yari inkuru nziza ku bantu bose bari bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika, harimo n'uyu mugabo. Izi mbabazi zahawe aba bantu barimo n'uyu mudokiteri twari turi kuvuga zaje gutuma aba bantu baza gusura mu buzima busanzwe, baza mu muryango nyarwanda nk'abanyarwanda muri rusange. Ibi byanaje guhesha amahirwe akomeye uyu mudokiteri Nsengiyumva aza kwisanga yabaye umuyobozi wungirije umuyobozi mukuru wa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR mu kwezi kwa 2 2025. Muri iki gihe abanyarwanda benshi batiyumvishaga ko umuntu ashobora gufungwa wenda akekwaho ibyaha ariko nyuma akazasohoka muri gereza akaba yaba umuyobozi w'igihugu cyangwa se akaba yagira undi mwanya ahabwa mu gihugu nk'umuntu wakuweho icyaha. Ariko mubimenye, birashoboka rwose ko umuntu ashobora gufungwa ariko nyuma akaza akayobora bitewe n'imyitwarire myiza yaba yaragize nyuma yo kuba yarafunzwe. Hari ahantu henshi byabaye, muramuzi Nelson Mandela imyaka yamaze muri gereza ariko nyuma yavuyemo aba perezida w'igihugu kandi ayobora igihugu neza. Ubu ngubu isi yose iramwirahira nk'intwari ya Afurika. Niko bigomba kugenda. Iyo witwaye neza nyuma yo kuva muri gereza ntiba bivuze ko ukiri wa wundi watumye cyaha gikorwa. Mu by'ukuri gishobora kukuvaho kandi ukaba umuntu mwiza. Nyuma y'uko rero uyu mugabo Justin Nsengiyumva ahawe kuba umuyobozi wungirije wa banke, uyu nguyu yakomeje kugirirwa icyizere na guverinoma cyangwa se agirirwa icyizere na Perezida w'u Rwanda. None ubu ngubu kuri iriya tariki twavuze 23 z'ukwezi kwa 7 2025 yagizwe Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, umwanya ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umwanya yasimbuyeho Edouard Ngirente Dr wari umazeho igihe n'ubundi kinini kingana n'imyaka 8. Nuko nkuko byaje kugenda. Ngayo amwe mu mateka y'uyu mugabo wabaye Minisitiri w'Intebe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umugabo ugiye kujya ushyira imikono myinshi ku masezerano agiye atandukanye ndetse n'imyanzuro imwe y'inama z'abaminisitiri zigenda ziba. Murabizi ko mwagiye mwumva uburyo Edouard Ngirente amatangazo menshi yagendaga asohoka yerekeranye n'imimerere y'igihugu cyangwa se uko igihugu kigomba kwitwara yabaga yaragiye asinywaho na Edouard Ngirente. Ukumva ngo itangazo riturutse muri ministeri cyangwa se mu biro bya Minisitiri w'Intebe ryasinyweho na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente. Ibyo byose n'ibindi bikorwa bitandukanye Minisitiri nyine w'Intebe abakwiye gukora agiye kubikora n'uyu. Reka nshimire buri wese twabanye muri iki kiganiro kugera kuri uyu munota. Nizere ko kandi mwamaze gukanda like mugakora subscribe ku Dushya Kingdom. Ndabakunda. Nitwe Rick Radu, Imana ibahe umugisha. Ciao. Mbibutsa ko ushobora no kwihuza natwe muri group ya WhatsApp unyuze muri bio y'iyi channel, urasangamo link irakugeza muri group ya WhatsApp.